छिगु जिगु झिगु झी सक्कल नेवाय मंकास नेवा युट्युब नेवा युट्युब चित्तरञ्जन यल्लुमन्ती चित्तरञ्जन नेपाली वेकय साहित्यिक नाख वेकय वास्तविक ना नारायण प्रसाद राजभण्डारी ख नेपाली भाषा व नेपाल भाषा अतिक नाजाम व्यक्ति चित्तरञ्जन नेपाली उङ्गो नेपाल सम्बत 1143 कौलाथो द्वितीय 2080 असोज 29 गते गुइनिद 92 दे मन्त नेवा खेलन जकमखो वेकय त नेपाली साहित्य खेलन वेकय योगदान या त कया लुमङ्कल ख चित्तरञ्जन साहित्यकार इतिहासकार संस्कृतिविद लिसे छम कुशल प्रशासक ख चित्तरञ्जन सरकारी सेवा गृह उपसचिव तक जुयादीम व्यक्ति खस वेक नेपाय है दक्ले नापाम सांस्कृतिक सहचारिका ख उगु इएस सरकार वेक या त भारतीय राजदूतावासे सांस्कृतिक सहचारिका या जिम्मेवारी बिया ज्याया कुगु खस थोयलिपा वेक परराष्ट्र मन्त्रालय स जाइना दिल अथे वेक थोयालिपा गृह मन्त्रालय स सहसचिव तक जुया दिल थोहे चोले वेक 2051 साल से 2053 साल तक निर्वाचन आयुक्त जुया दिल अथे नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठाने दुजन जुया दिल वेकल MA संस्कृति पुरातत्व व नेपाली इतिहास विद्या बारिदी याना दिगु ख चित्तरञ्जन नेपालिया त छम कुशल इमानदार म प्रशासकीय रूपन क्यागुया चित्तरञ्जन नेपाली नेपाली भाषा जनरल भीमसेन थापा व तत्कालीन नेपाल नेपाली साहित्य परिचय नेपाल चीन सीमाना सन्धि राणा शासनको रोल व्यवस्था व धर्मपुत्रहरू म बाँचेको रहेछु केही कृति केही अनुभूति श्री 5 रणबहादुर शाह जङ्गबहादुरको कथा परिवारभित्र षड्यन्त्र ठे जागो अतिक नाजागो सफुचोया नेपाली साहित्य उगु इले अतिक चर्चा वया दिल जुन बेला उसको आवश्यक थियो तर त्यो यति अनावश्यक भइदिएपछि गएर के उसले चाहिँ त्यसलाई संस्थागत गरेर कन्ट्रिब्युट भन्नु न अरू किसिम नगरेर पारिवारिकमा सीमित भयो त्यसलाई मैले भन्नु न अनावश्यकीय आवश्यकीय व्यक्तित्व जङ्गबहादुर नेपाली या उगु इले समकालीन पासपी साहित्यकार विजय मल्ल गोपाल प्रसाद रिमाल गोविन्द बहादुर मल्ल श्यामदास वैष्णव पिख वेकल नेपाल भाषा न शोक काव्य चोया दिल मा लुमङ्का थुगु शोक काव्य नेपाल भाषा विस्क कथा या साहित्य रचना जोया दिल नुनु था दा गुलिके दिनपुत जिमिमा वंगु पिहा थुगु जगत लद्या व फुला दकिला नपुत आ गबले वलिहा वही मको वेकल नेपाल भाषा है जिगु सन्देश सफु व प्रतिक्रिया कविता संग्रह न चोया दिल अथे वेकल नेपाल भाषा अनुवाद याना मुद्रा राक्षस सुगर सौरभ न पिठना दिल नेपाल भाषा एकाडेमी चान्सलर ज्यादी धुमकुमा चित्तरञ्जन नेपाली नेपाल सम्बत नुद राष्ट्रिय समारोह समिति 1139 नुद न्यायकीको निम्ति नाय जुया दिल चित्तरञ्जन नेपाली या त दक्ले नापा मदन पुरस्कार 2013 साले दे छागु ख थोयालिपा 2022 साले वेकयत श्रेष्ठ शिर्पा दे छल अथे 2031 साले शुभराज्य फिसेक पदक दे छागु खस थोयालिपा सरकारी कुशल प्रशासक कथा वेकयत थी पदक ललागु ख थथे वेकयत ललागु पदक थुकथनु त्रिशक्ति पदक तेस्रो दुर्गम सेवा पदक जनपद सेवा पदक प्रसिद्ध प्रबल गोर्खा दक्षिण बाहु विख्यात त्रिशक्ति पदक जानपद दीर्घ सेवा पदक लिसे उगु इले सरकार ललाइको थी पदक वेकयत ललागु ख चित्तरञ्जन नेपाली जन्म ये या अस न्याकत्वा 27 वर्ष जुगु ख विक्रम सम्बत 1988 स वेकय अबु मेदिनी प्रसाद राजभण्डारी वो मा कालीनानी राजभण्डारीको ख बुगु ख चित्तरञ्जन नेपाली छमन्यवा थुकथ नेपाया है प्रतिष्ठित पदे चोना आपलन थासे जैना दिम चित्तरञ्जन नेपाली साहित्य न नुगको सामु जुगले वेक छम साहित्यकार कथा न नेपाय साहित्य नाजाम व्यक्ति जुया दिल थगु जीवनीय अन्तिम काले वेकल
नेपाल भाषा एकाडेमी थे जागो प्रतिष्ठित संस्था चांसलर जुया ज्याइना दिलसा अथेहे नेपाल सम्बत नुद राष्ट्रिय समारोह समिति थे जागो राष्ट्रिय महत्व संस्था न नय जुया ज्याइना दिल सरल भाषा त्यागो खस चित्तरञ्जन नेपाली धाथे सफा चित्त दुम नेपामी कथा थौको मसीका न्याव्या दिल वेकय लुमन्ती नेपाल भाषा एकाडेमी वो नुर समारोह समिति मंका गोसाले नेपाल सम्बत 1144 कछलाका पञ्चमी विक्रम सम्बत 2080 मंसिर 16 गते शनिबार येया नेपाल बैंक्वेटे लुमन्ती मुजय गोसा गोगु दु छिगो जिगो झिगो झी सक्कल नेवार मंकास नेवा युट्युब